Kwezi watukufu mafundi watu wa babatu watazatu wana shahatu wana mawanzani. Mwenyezi Mungu ajandiko mara ni mlionga nyina muwano ono. Mwenyezi Mungu arehemu hafa yabe unono walo wawadi yasahidishe haina ndongo za khairu kwani zolisanzao Allahumma amin. Yatowenti ya hatu omihononi hahe emadhalimu boko do waluniyo. Yabe hewandu wa aminifu wa adilifu wa jowona haya wajukana maarifa za urengeza ensi ya hatu. Kwezi watukufu tijabanu masihu ya lole yanu ni ije rieshelezane babi sparsa telefoni za maore, sparsa za larenio, sparsa za hunu ulaya na waloko mori wenchi toujours watu hamba utilo jibwe malabayanu utilo fanya jao amonge abo lelo tijabanu ni je ni yeshelezize maudon ndaruban madandaru na kaujani yesheleze ban lelo doka tikaujanja ndongoze mafundi wa Komori aswa do angazija na manotable wangazija niwambia ya ukana ngwaonao ezenongo azali yazifanyao ni mafundi wangazija wenji jide mariso mesa ya ukana alfitnat akbar au ashad min alqatl tijomea ni nywandu mdo banu ya uka inu khatwari inu danger ikayao nge joka utambalia yangamize Komori nadeke sambi hafiyo pirizo ya liyobala nga mjuwao izo wanzuwani bainge ngabo wenza shongana wenefu wenji wa muimilia azali shange ijo ambishia kirasmi ya ukahata mpakali ya basanga wandu ambao ya ukana kombo haulwa wani wangazija ngazija lelo ni mafundi wangazija na nyima notable wangazijanga ni yabo azalare nge sambi daina salami nguwaro hitwa yabo mdaza nga mtungo ujuha mwafili ha mwendo hazali mwendano huja emri alawaya la uze afanyiza ngo hizo almarhum Said Hassan Said Hashim rahmatullahi alayhi bainge yede yakauja yambie sambi yede angariye mwene fuwe amugabo yo khatwari ilo nziro bokunga bajusa zaha nana ukangabo wakaribu na sambi ngwaelewao ya ukana wandu angazicha ukanga rona maulama uangazicha onti pia ngomba funi hazadi manotable angazicha ngomba funi hazadi wanjie mijunga fanyizwa nzao abo inunu kutoweka yao watijo kamru amba karija zamba banga bambi wananzuwa ni wenza shonga wale yabo dungo uji hapa amba angazijanga zija na uside ruwana hako ticho mmea ni partage risala yunu iwaswidi haina alim haina imam haina khatibu Komori surtout do angazija waelewe ya uka silencia hao no mdazo waone fundi manyanya ukikamtura mkawira isim zamani na mdenge ukawide mwananyanyi na mdenge uka oyi fundi amadanyi ikabula simike wajuhe wende warongozi azali ya ukana banungo juka usisatsa harumwenti inu paske wala bao wajonza wadibe usiku wa johunda fursa monti amanga btijo mmea ni partage et directe aina ulona manzani wahe watojamba kwa jai parisa kwa jaishi za hamba babanu emanarirongo wao andu waziju kamona olio kawari agise woramba ndongo zijo fayenti ne maisila muno wa Komori shabo owenji watu jibubanu izo desiroro vune zinkadane wadugo chabana wachawanza wajibu baada yabo ngarjorongoza ushababi wa Komori na nyiwenye magari ne mitsamihuli ne wangazija uka emwanyanyanyi desire ya tuhiba ya tona ndongo ya zirenda arengo hafungwa basi hadi waziwe mwananyasi mwanashe watu desire inuti haki mwananyasi desire basi atwerengwa ende yangamizi wa basi wa Komori mashababi ya Komori nyi wanadamu wa hii haswanda nyi wangazija nyi madwalimu nyi wandu wangazija eba ni desire afanya ndugo dasivi basi ende yarengwa yafungwa shamarindi na majamvi na mabuhu no wandu wa hibabo wangamizo wana wandu wandu wa hafa mafurana na mikiro ne grupu ya hangu wandu wafungwa dawana desire wa Komori ezo ngo izonga mda zao ni mashababi mdu yabo kolinga mda zao henye kamdu Mwenyezi Mungu ngamnishilia wa kwezi watukufu kangamnishilia wana mnifanyie sini kwezi watukufu ejo udunga yabo
do wantu wambangwa nzao sambi ne maopoza ebanu dizori wafikia na ukakartina ndo gorjo ufanya eketi udonja misiri ni rwabanga rwombo dua haunga bonzia ya ufanya haukweli sambia roho timwambia ni yaukana bainge nkomoreka nzambiro za kweli mengoni mwezi tongezao sambi yato ufungulwa o amanili yao o kwatima senseri woti wa kweli au kabandu ya hao wajojo kufanya sambla wenda mwezi itima shawamba rimwambia arisaidie haraya olaide dajibe ho azali mana ha henezi mhundi wenji haru mwangu ambao namna hii awele swala ngilo yao banu kweli ngaranzo lifungue sambi ya hitima misirini kwa komoto yode juko fungwa sambi mahalali yodo udonjia misirini na ufanya wana conference aunge video rinjia ma action wandu wanua jirambu enuktoa ya mwiso gaini husu yo ya uka ngamina mfumo bana sijaba ntimambiani ya ukana sionondongo tikada mina mwanama mtukufu ya Allah mumji mtukufu wa Mbeni na mzee wangu mzee Ashiraf na miti ya bilwazo ya ukana ngamonzoni ulwao ngabo mzima ya zamba waka wanduwa zishia watimizi watano ya ukawapula wa prepare wajiwa ni rehitwa hunu mengoni mao poti na suifuka isani na wandu wachi halafu mfomoti ya biraila sinda inu de ya biraila wajiri ndongo boko tielewa damino o wandu rakada sinawe ya ukahama rilawari ulwawa enamna raelewa hama rilawari ralohitwa mfomoti ya biraila yabo tirantiza ndongo zieleziwa hatartibu karjafa Mwenyezi Mungu arivukisha sha o karibu nami nezifami za hangu no wanzani wangu muhimu waisangu ajuwao o wandu wakadingoni mweze ndongo hizo ishereke bajiri ndongo abandu alo Marsenga abandu alo Paris walo ma concerne arumwe ndongo hiyo wallahi kati ufuban lelo au maudu o wandu wangu okuro ngawandu wangu okuro au kangwa ajuwao iseni pia ezabira no wangu walo ma concerne ezerugosim shale ora amba jerende bahanu tambani tsahi gari narenge mndu tambie mndu katsa hele gari wende warenge mndu tipare mndu tsamba abonga bajao gari abojeli urenge boya jokan tuhenda ekutuja wewe antuja amadi wangu waja gari jindwaji tsamba tipo amde aja urenge singari hulinda banu waja gari jindwaji ngeli jori ni renge yodele jawabu rali Paris alafuri jale do bahanu ola mdu na poende hajaza izabari ya tuhenda na boizo no gora isheleziwa na mje ebala kofiri ngambari yo mzee wa hangu kamala ada rende mahala ni hore le raula warife da mina mzee Ashirafi rija ridungana rende ondo bahanu rahari jawaswili ripara o wandu wamba rende ngati sawa nuri gare van amishelo batukufu ri gare ele gari risi rinjo bahanu ripara emdugar tsungo mpara ngutsamba ntsi hununga mina zalinga mimtsujenga mijaujo ripara kaptsujwa taje ngemtuje ripara awonge ripara emdumshene mwana awonge uno alala jaujo na bonga bo walo Marseille ngabo walo hunu waodo akaupanga ompango huu awonge lolo ntufumbo eletina shanga mbeho zilera banu gam prolonger zilera eka o wandu kwa jajelesi ndondo na elewe action ya jirila ngam joma biani o anama riloba zima na elewa ya ukana wanu walawa wan livre da mina shira frendera ularifi parce que ngabo shahidi mdu aji ukora Mwenyezi Mungu yakayabo arumweza ngo izo mumbeni mfomoti labo masihura rejei hapara ashuhudise zeno hizo shabo wakati hiyo kujoja banu bahe atiyaro ngo ngujojo uhe abantu ya he yaonese ezeno zaji ahonga mparo oamba wanama ekao wanama ikauti wanama haina zijo utanga mibanu ngamitayari
shange jo lazimu ni hunde maelezo ezeruo zinti zinikamzi wangu wa shirafiuka paro andu wanu uhadisi wahambie zeruo zila zijiriche zila wazi vijiriche parce que mimi namna naelewa ne bwana ni wanao ne zeruo zabira pia ngamielewa kana rilawa ralwa hicho maana yasi yakayabo bahe ngezi mnamdibendo ya muhifadhi chishamasi hamba na ribezeri chao abantu lawari febana rivuku ribala mbiyo richawa rende zatu yaboye akteyo yamina wanasho hangu wanzani wangu na wangu rihadisio tisati wambia ishele eka tiwatende ya auti wahilo anakabuta yote ngo kana ni neglige yaboti exige mze wa hangu uka ngamanzo ukena muo ukeme uchanger nsi hatu komori wa shirafi mide mwana haho amadur kena muo ri changer nsi hatu ikebora yabo kabla rari ja changer nsi hatu nganzo kena muo si somesiwa ho academy na honu faransa efasira sécurité na sûreté sécurité izo accident na ajali na ndongozo ko zojwa ulazido sûreté iyo ngwendo wa prevene na malintention mlo na fikirambi na hanza uzitunde hata ulo parse malumati ama mukhabarat ama service de renseignement no ilu protéger mru do lwera haija utengele ya fanya ndongozo nzo yazijirise yeye abagimba izandugo izo tizisomo babi usuza aeroporo na zila pia abo ngamu exige mzee wa hangu rasmiyan yauka ngebidio utundo wandu wanu nezerugo zala wasijiri au kango juo kanga wazo ulawa ufenga manzoni ulawa huambilwazo ni wa itinkuni huambilwazo ni wa komori wa ujuao mimi bangu tambilwazo ni wandu swali ruambe zedu wanga tsomao nyezi ngojo hifadhi ezera dizaho warizaya nezedu wazaho wao nao ya ukangari wanao bwana ya haki shayo tunokana ine English abo ekaban na maudu njapatse malumati ngamjotani mwambieni emadina ya hoandu walo harumwe circuit rakanzari ula warife ngejola simwa jwa jeleze bana shele banyu wanzo aba fahari chao ngabo ambao ya ukana aya bende benda karanza fahari amrati nanti bami ntina ukaba hanu ni wono wandu wanzo afanye ushenzi au unafiki ni wakuvre sina ukuvre wanafiki kanga maru mwambwana tijitoira choka mruwei katinda si ngamjo mtowaende zahe lilo masoro yori fani shaka na ujatiambe abona rendera ulawa yake kajaye abonga abatsantani mlahe ni banu yakana informati ya biraila tilawani ulawani fedamina shirafi na mndu enamna mimi naelewa na namna shirafi yaelewa ne bwana rakada sina na woka janda ya jua shayi c'était la première fois timone sanema photo timone sanema picha ezongoza jirizon tipi bon e abasa eza lazimu hindi ezali lazimu abasa inu ngamanzoni owandu wanu wa jeleza ekakwa jeleza almuradi ekati fois abas ngabo wandu wajuao o wandu waloma concerné wala wao wafanye tentative ya ukawari elimine ekekwa jeleza wajini karezo haina zio jiri abo wandu wasangwa zio parce que tandia ngabo wandu rawani kachao zo na kanzani mlahi ni ban ya ukabana maudu ngamanzo wapare mzee Ashirafi wamwelezi parce que Ashirafi ikatwa ni lio hao basi shangwa nilio komori kamili ajitoa fidia ya wanilia ntia hatu joao ambao ngwa wanilia yabo tinaujwa uramfu na jendo na fikira na wakati na inababiti mralo niyo ya irumie watoja mdo ende pange mpango wauka ntsobanga abo wandu wanzo mmone ni ngabo matajiri ngabo wandu wa siasa jao ende afanye mpango na bala hapanga wandu bavuni waje wali werife ontiana abogabo iyo ngam yambo banu rasmiyan maudu kama nzo maelezo osoni mwa mzee wangu mzee Ashirafi kama ndunge na robo za fenti za kinafiki yanzu yazifanya yatini pare mimi ba mimi hala ndo ukayanga ndo kufanya zoro namna lazima kitafanya mtela zangu rauti zambe azizgarde zigarde kuna la nula ni fenga mgarde ngo dazinga kwa singa ni sitiri ndala wani fena beranti mvumbo kama umruna yona ukana weyala wani uwe hala wayan livre ba haruna de nafuma alafu ngamvuko nikeka ni mvumbo ngamvuko aruma ndo mbada nikeka ni mvumbo jamais tirawa sitiro ndo mbada wao aho midada wakati abungi abo ekanja falelo
maudu ba masihu amjo protege mzee wangu li jiprotege e kama mzee wangu katwanza jiprotege ya dojua o wataki wa waka karibu naye eze assassina zinjizirio wa wandu bokoto karibu nao wafanya complot wa wandu wakoka karibu walivre mtu bihanye sumu wala mtu kompishia wala mtu koka daena yeye wala mtu kombalia wala jao wandu wandu ato wakoma wangazicha wambu nguni mambu yoto ko zungoni abagabo eka tifu shana mjokana ngabo wandu watimizi sita wa isawa zijuao au mfukare sati wambio wandu ontipia bongo wajuao eka ti unduma elezo tielewa ngamjwambia kana vala finalement ola timdukata eka jailewa isheleke bajini ndongo rare jato wazali timundwani ndongo mengoni mo wandu walo ma suspect walo harumwe listi monti bili ndaru nentanu wanu da woikaya wa concerne et tentative na ile wakana rilawari ulwa abo izo ndizo nakanza ni mtendeze wanu nimwambie abo ngamjojo unambia uka yabo tifanya naye hautifanya ndo kwesi yabo tifanya naye hautifanya ndo na mnambie kwesi watukufu bon nukta ya pili nukta ya pili tikauchabanu jenu zisowa komori vanu ngaranzo sambia lawe au vanu ngaranza urifanye sambla ngaranzo sambia fungulo au vanu ngarifanya sambla kamjazo ya mbile za kweli encore une fois ngamwambia wabantu wachonda rumuse hitima wachonda harume maulida wachonda rumuse ngo hizo shanga mwambio ni bani ya ukana siparoambia bantu ya wantu wamba ola ikere nazare wama opposant ola ikere nde afungulwa ngutojorudia jari sasa nikabuti jovumbulwa tena ngabo wamba ukana hola nezimpare baola rimwabari dunge habango de dunge azali rimwambia tawa azali haharai yabo wantu wangu waona rankini waona inudia cha sambi watu vazen kandu wafanyise juba ngamona ukatamba mjo ulwa wabuha wafanywa direct ntanu tikabula pisi wa hasiba buona renga et devant ya wanilia sambi ya ukaina mna haramu jo jabana jateze sambi bahimi mingu jo abonge yabo watu kufukwesi sikanzana ambiye aina mndu yambangu hozwani sambi eka kweli ngari hozwani sambi alikera dhiri Mwenyezi Mungu leo ya ukeze hitima hizo tile zofungua sambi sambi ngebiyo atoloba la hamvu na mali sambi ngebiyo atoloba la hamvu na mali shakatiba kanaula wabala hadua wanukwelie komori raisi mzamani fundi vamana ngurengo abalili wakartina rogo za ufanye kati lonja misiri ndaro soma yasini vous êtes sérieux ou quoi là kabati jono na msiri ni yabasate na nasomele yono swali misombaji wa mguna to alwa rumwa dhulma ezabili wanu Dr. Salami aliwazi wa Desire aliwazi wa na wandu wafungwa hadhulma wazura alafu wa hafa Desire ngodo yafungwa daena mafura yafungwa daena wala yewe mwana taina moro yafungwa daena mikiro kamem na rikera dikwesi wa misami huliri da se mwana hatu Desire harengwa basi bangu waniliwe haki yende harengwa yafungwa hao wa misami huli aboge tijomea ni maopposant mielewe yakana inti sérieux hata tibure azali encore une fois ya toulawo aka owanzo wa wanilieti no wenji wona ndrabo wenji wanafiki wenji mtukatuju wachi era ngasina mahamina aina usiku anniversaire ya uso kusambia funga dorso maiti vous êtes sérieux ou anga mtezao ali wongo komsiri na da hobini maudo anga komsiri na da hobini mna conference ngaso msiri ni mna conference
kamjua arafanya serie rasoma bareni aura juhare ndara ona madhama na wakweli wa mvu mara isira jarumazi ambasadi za bonzera wa sisa zahara juhare ndara hima bahanu weka yanga jo twagazi yabo shangwa jo twema na rahenda tsende ndari donjaru mwana salina na misiri ni rwamba karsomo itima bayonga kufanya kuza mafitsi rumamba msomo sharia msomo dura mro afungwa kamtwenda mahakama kamtwenda maona ize wizara shamcho mdonja misiri ina nambilo au polisi tu soyez sérieux sanza ni mvumbu weba atongeza tirongozo naye. Tu veux porter plainte à quelqu'un et tu présentes 5 prénoms. Eni faje wako tuchu. Yo ntika milingo na vertige sababu ile zina lahi bwana huu. Aba hawa ndugu tukao na ila shetani. Ayo comme de dubi ya opposition komorino ajoka ma de shetani ba dubi monsieur amba wasole asubuhi jamaa ola umsirinde kana rante na moto wasubuhi ola bala ende hano cafe ola bala vurubange gena tasibihi oposhini jura chinge gena kapoti wala tabujo ngabo itu pasha majaza mzamu ofereza gena falaska ya vinyo ojuge na indini ya banke ati ya mikunkuna hirizi arumele gari arume telefone akaza bismillah omuoni mwe telefone filmu za porno na mafuta tobiambi emdum shahem mvaza hijabu shabugene mafoto ya watu walo wazipia hamba basi usole ya subuhi jamaa umasiwenda balidi amba basi ti si amaka mdo mwana vese ola shetani do wambo ti si amamdo mwana vese tamba ebana ya ndubianda au mide na mdubia tamba ne chao izo desari unda si wandu lambanga ngaranza wenti ya komori tasika jamba azali dictateur waduri wale wale bali dada umasiwa miko ndo wafanye conference utagwa inane waonde kwa ruma majilisi na umaudida daona o juma waonde kwa salio daona elera inawaambia kwa ndo ruma manifu wamba kwa jambo reconnaisse shangwa mparao son excellence président wala bala wonde kwa ndo ruma majele daona aje aresevo ti wajoka kwa tina dhamana wabire wende wabe kanangari jo karna kubale karibu wabo hawende wadaza waridi wamba kwa ndo waone rais mnyumeni wa sharia ejao ticha ewaneza ngo izoko ila onda bokwezi watuko ke kweli sambingu fungwa moroni kartushinda tindo walo ndani sidwalo mwenze rasi sando pareni shangari juari donji ya misira ina mala walo msiri ulawa uswadia ulatio libero wandu wafungwa anna almasajida lillahi ala tad'u ma allahi ahada kama imagine mtume sallallahu alaihi wasallam ekafungiwa mndu au adhulumi wa ya trade aba komsirini basi Mwenyezi Mungu fungua mdobi bona Abdul Muttalib ubo yaboha wanabuzi ni makafiri namniko wanabuzi wa hangu mimi ajidaili wanabuzi edini wawe hani Mwenyezi Mungu atia mwambie kama watu mduga na mumduga sho wanabuzi wao hangu mimi wanabuzi wao hangu awenge namkirapi que kaze kifudingo si ezedwa na zehitima lifikiri sérieusement lifikiri kiakili lifikiri kibinadamu lifikiri kilogique enamna sambiri jo muhibala babanu wa alaysa lil insan illa ma sa kajajoro wako kajahura mbria mani ya sérieusement ya ukweli swafi ya homa udu wote fungwa mtu atide namna hii wamba shababi mkombozi ezese lili na hizo mwana nyao désirale ngo afungwa ya bungu jofa kama timro wamba tija il est temps ya kama serie gente cinéma lifikire namna jo toa rais Sambi daina Dr Salami
daena desire na haina mndu yafungwa hadhulman wazura zeboboshana waupi narikera dirike maseriye dingo sikwezi watukufu sija ukweza haya bonga mjionai abo wanama wanashwa hangu wanzani wangu waika yao wajua eze habari boko loza la waziri hundre bese wa johanza wa jeleze mbabi uhusu aukari waeleza ezari hundra no waloma concerne ibidiri fanyeje kwezi ibidiri fanyeje kwezi watukufu kariparao ili wajeleze warinike fikra uhusu izora mwenesani banu ranzira isi sambi uja desire uja Dr. Salami nezala waziri hunde efikira nda hivi wajorinikayo watukufu. Salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alaikum salam. Wanamsho hatu we miongoni mwa wandu waikaya ngwa wanombwana rizeleza ezamfera zala waziri hunde uzishia huzienshi ezen wazolori hunde mfomati ya bira damina mzee wangu Raisi Ashrafi Said Hashim ujori conseil fikira nda hivi moti ezabili Raisi Sambi hafungwa riwono wandu wenji watoa wandu hamali wasisi wandu wahibi wandu wahaobao ndo ili yambe namlibere wa hatu libero wa hanyu zo desijiri wanu mule mengu sija ukwezi rekada hunuma nga rekado gonti alafu hata mpakade yabasa kabati zifanyishi yao shangari tungonja misirini no mbadi wano lasiko kwa tedena maele ebanu inde namna lazima utida namna lazima ezenogo zala waziri biri yetu ziujonika fikira ndida mina mzee wangu bambe sehu zishia mbawi ezekotezo mbili tafadhali kwezi mtukufu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alaikum assalam. Zandani ndo shukuri ya Mwenyezi Mungu amande hali na hambia ukaya rengara kambili za shukra. Shukuri ya Mwenyezi Mungu ukaya mbana inungo fanywa sababu Mwenyezi Mungu neti ya hawa bunge kabati makri joka huja ya makri ndio ya Mwenyezi Mungu waeche. Mbando kwa mimi na nzona ndendo choka yao wanduika wao wapara President Ashrafi wa mkazi za randevu ikabidi wajeleze deja wayakaya mwende Mwenyezi Mungu asulishani na hizo mwawona mmono mkahanza mlwaya yawo sisi wasaya rahareja ele wa mparaniho shafikiru kala mwende shozo wandu wanwake bidi wajeleze shatonga wa mkazi za randevu kanga mwendoma afe namando haruma renyo wandu wao wachuja rikwanza wandu wao wajeleze riweshia si wa Komori kwa baba ha wandu ikawa wa mparani mwende mala mandigo wajivuru kwa jaja ngari wanabia wakaya abo kwa jamrenda kwa jamrenda nina iwa nyiche shawarende Komori kwa ya yonde magni ya Komori kwa jejeleza leo. Assalamu alaikum. Zabileza sambi taranzora ndeza kweli parce que ça fait déjà 8 ans 9 ans sambinge ya Mungu sufre e parti wa mangwa jojuha juzi juma karja waona karchoelewa amunge sambi ka afi katina mndwe kati Mwenyezi Mungu ne yakuba luka ya sambi olande presida yanzi wa rume Komori yakuba luka ya olamba wawana yakuba luka ka jamerite ya juha ya wanawo shabano wasaya inu grupu ya unafiki wa hizo ndizo mimi na kanzanambe shawanu juwa ya kweli ya Mwenyezi Mungu hizo ndizo mimi na kanzanambe utaikona. Marhaba menji khairul kalami ma qalla wa dalla ekairi ya mirongozi de ya jamba bititi ya toa na dalili amunge yabo muishi ya mwanamsho hatu izo ya hamba izo ndizo hamba ya ukana gelazimio o wandu wika yao mamba rende harume mahadisi yanu gelazimio mjelezi emani ya mwapara wandu wende bahanu maja mwafenti hindi ebala mkanza asira fiende ya ulo ya feda ene mwana hefahari emana masuhuja hindi emana matujeleze emana masuhuja hindi almuradi
haina zijori hunda basa na mdo jua ya ukana msanga mjulwao ni wandu mloma concerne na bonga nyina interim jealous ganyina interim jealous kaka mja jeleza yabo basi ngari jo ufanya iba biri jo ushinda watu wodo upande la kanza mwambie upande undoaji aina mdu okongwa nzo sambi aina mdu okongwa no na dhulma aina mdu wikaya ngutambiho eze unda Dr. Salami aina mdu tambiho eza hunda Desire ebo wakati wa uka wanrua reagisse ha ukweli ha ikhlas sérieusement ko jaja aungari bakio banu haina tsama hari jweri njo misirini rido amanga somo dalao la sambi banu hata mdu lo made andu kwa donja misirino ambaga rombo duwa ya mdu kata ulo made sino onyi belu watukawa mrati wanjo misirino dombe zedi wabasi shabelo aba hizi waendaka bonzi arumoze ntizo bonzi wakanza wala to wandu watijo ndawa waoneo mahalali yo wamba hapa shia hende hindi handabu. Il est temps que ma honnêteté que ma sérieux parce que kabati armule mengu mndu yafungwa maishi ya Palestine au maishi ya iko mndu yafungwa ya dotolo hadunwa dunwa izo andu zambo muoni e ko dunga bo action tisatila ha wandu karibu na mi tifumbwa wandu wane ngabo muitsandraya ngabo waili wa moroni kawala wa moroni ngabo ulo maore mbajini ngabo ulo Kenya waumengoni mwa wandu wani dhulumu ekatifu bana wabasa wandu wao ngamumalido maudu swa kiyama waje wanikezi haki za hangu sha na mdoju wabanga abo mzima ya pashia ulo Afrika uo hanelezeza jiripi ya hanta hasamaha hanelezeza jiripi ya harudanta hasama harisami hilana sha o wadunga yabo o wandu wa iliwa moroni ne mzima muitsandraya ulo Kenya ne mzima mbajini ulo maore ekati fariki bana wabasa ngamumlindo nosoni mwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amjorenge haki ya hangu au kamiti tajiri shati towemba binakaniyo iliri ya uneti ya hatu wanu mdanti ya zali au mjamni bohemba binakaniyo mdudi mwede mwangari ya zali abo wandoa jiwe ikayao wao wanuwa mtolaha shamiga mjokana haina enero na ito wama tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allah haina bainge enero na ito ambaye ntinge endo na ingio na witi ingio na ukatili na tanganyere ndera to wandu waje kwa kenti matoma na wandu waje alafu enero yo kemra irenge deza he mimi njasamihi mndu mzima duo na msamihi bange ya Afrika na hanambia ezajiri ne tromperi ne zenoza muhura sho dunga yabo na wajue ya ukana haina kati njo swali laila wa nahar rekama si urekamitana sirran wa jahara rekati benwa rekanja benwa ngamjomba diwa haki yangu indeje wanruenji odo fanya unafiki unisamihi bati usamihi wenji wamba wena mnayi ijokiri maudu ngamonao Farida Mwalimu na Laila Sedi Hassan ngwa rumeze nyikumbingu wazinao na wabo wangamiza watinzi to amaya famiza kamili hedhabu ya wantu basi warege wende saa yabo maudu ngwa to ufa wake wantu aina mwiyo wajomba hao wajomba wa Laila na Farida Mwalimu eke wafu wakama nso kianga to ufa wajotambe kana kwezi watu kufu hawakala waheze famizinu kauchaba nuri mabieni haina mndu wiyo mwana hatuoi Farida Mwalimu haina mndu wiyo mwana hatu Laila Sedi Hassan narambi banga ngarjo uliba na haina mndu wako Laila Sedi Hassan na Farida Mwalimu wamnika mapesa na jeri oneri rante mapesa yao msanga mzijua wao na zide abasa ngamzijua ondro ya uko wandu wanu warota kabati mndu ya fami ngamona
hata mdi atovumbula kwa tubu handu wacha waniliam hata we mwenza shonga wahe mazina machana shenda na mengo shenda neze diplomu machana marandaru hata yeye wandu wacha kange na ndabu hatuonda wandu wacha wamania endabu tirabu kwesi hata we waheze diplomu za mavwara ne mazina machana mararu na mengo miraru aletaji hatuonda wandu wacha wamania emparona mtu achawana cha amba izo ndabo la ilango kwa ndabo au farida made mu kwa ndabo kwa japaro jamru wa eshonga sha hao ne famia hao wajusa kasi wamba za hizo kweli kama jabu hamdu ya subutia balankali zia jamba sija kwa gojosi sanita wakati yo eza tuambishi hangu jozishia eze odiora hazaturo hangu joziona e mafotene ze signature ne zebaru hangu jozijua ya mungu twenda pala aongea bukuzo tukufu babo wantu machomba nuwe do veze kantu za msihanti ke bafundu kwezi ina umuyona jarambie banu aina mria kana amana hahe msanga msichwana mwede mwabiera au jafa be Qur'ani inu yeke doru milwa wafu ekemda isafu hadulumu mutamba wala mro jahannam waambilo utwa yata wara ya njia baba wasango jomdo هذه جهنم التي كنتم توعدون اسلوها اليوم ما كنتم تكفرون اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم ما كانوا يكسبون zondi somdo kana mtomdo ni alam ahadi ilaikum ya bani adama alla ta'budu shaytan kujamba utabudu shaytani wanangamia dia ukana alastu bi rabbikum wa ngamo do mabudu yodobe dawo Mwenyezi Mungu qalu bala ramba abo kweli abo sebo uribe dunia baro mabudu baba Mwenyezi Mungu inna aradna al-amanati ala as-samawati wal-ardi wal-jibali fa abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insanu innahu kana zaluman jahula inu emajabali ambaye abudu Mwenyezi Mungu abaida bantu shida ezi arudi zi propose wa nentoni utero ndo anabudu amba anti noshinda tenda unika urum ezi mbingu kutenda na abudu abaina hamalaha al-insanu manada mabaye unika mimi wa mimi jawu uvantar innahu kana zaluman jahula ebanu mjuwezi jiri wanashele wako morava sato orupi ya wala na majina bahiri ni bado wako modu waulu mwajosho la mro nezengoma emtoka kama leloti la wantilo le hata daida wakana kulu naru jahannam ashaddu harran law kanu yafqahun waliyadhaku qalilan waliyabku kathira samba enamna nono ko moriwan dawo woche do ndo jazabu salini ezetu zino sho rupi ya ngwata mara wale bahari wajire bari alafu hindi mtuamine kwa komori wanu watatu wa komori wanu wamagabo ukumbi mroni bese watu hene ngwamba ruma naru jahannam magabo ukumbi huwe bese watatu wa komori wanu watu hene baingo watu hene wandiwa fuwe warupia waitufeha warupia kabati upwendini kabati badiwo ende sawa misiri no emana kana henda dikodi mzaze kwamba wadi bizo dikodi wonge mbade kaja unda ndole pitani uambira joka za chileda afanya shaukumbi enulona mrumshe mmade ngoto sherio omvulana enulona mrumshe mmade na mabyo kana tinko zizira rutsa izo yabona kawiya ndo jwawo doshindo ni bahinga mjowo na Carlo Luis na Cristiano na Messi SMB wa Jose Dabo kam jofikiri wala Messi na Cristiano mnatona mndu mshege mmade rika pati nudi ale balu sabati unele bawali nudi roha besena mwana kujisema kufeti omdunu shenyu habanu nikemba vikisi yapo nikemba bomu yapo nikemba dini yapo sheko mwambia kana jwawo rafanya baza kursi ndini yapo bahika Carlo Luis na izo mbolte SMB wa Jose Dabo kabati barugo wafinisha dokombe wandu wafupia wajazo mo hospitali nele juane zai amnibudi midenda na remwe nela miswiri shabas wandu wapunguze zo kopia leni au kwa sina haja do wajaza musali ni wala de majosho no mndu kwatu bizini shabas wende basi eni yaona banku hiwo wao uchojito wabasi na mna basinao wandu shatindo yudo moroni wo yi satondo yi wahe natiri ko shama si umbati gisamira bili hadi titido do bamba da bili hadi
arege ze mikiro tulo kupo basusi makaulu watomba mru moroni ya mwambia kana mdobo ha zia baba na ina mahala mdodo wa Facebook ngo tubulele ni batani ni masakala ya rebuli ya mwangale mbargo ya jiri hafano no nezire weno wabondesi wano wahibiwa goto mhunda ya masusi gakati halali fogo twabia bokongo to ufikiri kama le kapiteni wa he aswabu shimad eze surwa ya ze twabia ne lefa ngoto amba wala le kapiteni wa he aswabu shimad elebo ndali bimdu mewo da yani fogo masusi weto kaka wete jabate twabia za kichenzi twabia za kisi kututwa tazila twabia da zibizini kama timdo bomze zia bango mndu hasi kerore Wafati katinga wabwa tobwa mrubana wala katu kabati mtu abakana bomze ziyabanga na batani njalo muserezo right ziyabanga batani chigo mrubwa siya madawu rwachirwa ni mhima wandu wafupia wandu wafungwa pia wandu wawade wandu na problem tutao na batani kuma mabani yangu azoma jimboni kwa pesa wato kenti na ile chibo la makaulu yaki na haramu na ndini Faje jasa mdado wa Antoni zigare wana zifu Antoni faje Antoni faje shati leza jana eza pela tena ba na ndobi kodo tinyangu nyezi mguna risitiri aribe musomema ari ufirli za yola ngena vuese nyide ola baza tukazipoa pia azibala ndeza Ewane tabia ya papa na bela kweli ngabo mndu mshedia kabidi wakata toka ngujo Londres ilaha illallah amange watukufu yulo muhimu na kauchaba njendongo ele luban ni mafundi wangazija ni manotable wangazija mdaza ngabo kati joka trotar e kaza ali hawa wasambi abo wafuda ina salami babuhara isi mzwani awe nzwani wajamba gado za watu banyi madui zokweli ngabo wene funa na mafahavali na makudo sharia nzwani yadunga urenga azali yoremele kots abonge namkera mjwebo mafundi wangazija na nyima notable wangazija mjwebo mwede marongozi azali baurisa ekaza ali hafi abo nyangazija de mamuwa au kari wono bomze iburu ashe habo bo madi vie bo sultan abdul aziz wenge hono anaswana otsamba leo maudube atino visa hala omba de omone wala omba tede omone zone tipi awalo iho omba wajua omla awalo no omba wajua Yo polisi ajua fanya jabelu bainga jo kana mna mono poshoni sikenga mwanao mjuha mjanga mterete obonze na abuka nyina raisi mabaye mwema mahakume na mirandaru ya rumenti hiyo kabati la pitali komori man ana dhaliman sallatahu Allah henda ila wandu aloho na milani mwana mshohangu ofumbuni ebanu mwamba bobo faki wa mda dabi enga mtu kwamba zalinge mwema emana mtu twama ida maonese nje mazainde kako elira nsoma haula mndu ulo na ntiro na mahakum akwe fasira ba isa ilengeza eka mtu twama ida malese nje mazifanya rumensi ufaki ayikusola bazalinge mwema alafu baki unudo tabia ne bari dine lechoto ekutona lechoto lini unu baki ngoro docho enda banga bo kilimuhula ngabo ze dojo ngabo ze glass abo mwenje ngabo imaji ngabo msomo unu kutsa wendibo faki wamba azalingo rumondo zero ngoza utocho kana raisi urumondo ubaki arume raisi urumonai na mtu kwamba ndabo kabatondo urenda shinda fanya mwezi akamjoka mna haramulo hula sijini enti tu ana siku kutopa shi aina riyadi yanji yangu torenga pashi ushuru alladhina zalamu azwajahum hiyo haina mndu ya fumbaria ya saidia ya himilia sasa yana siku mabafoma wanunga mjoka wandu wafao ze mana hikima ze na ishana opia wanaza linge concerne bora zabari yede ya pulili ya zembwa zini
oandua jozia engeha hukumu watende wafanyeze actions chawa pulidi wawaina usiku ngwa jodo fanya eze twabia hizo wo wandu hizo aina usiku wangu jodo fanyeze ngo hizo abongera abonga mu mamilioni ni manotable wangazija na ni maulama wangazija yauka attention na mdo jua yauka maudu nyide mdungo hamba ukana alfitnatu akbar min alqatl alfitnatu ashad min alqatl le photo talim ni maulama uangazija sani na mjione banu yauka Nyezi Mungu mmononi Nyezi Mungu mmononi ni maulama uangazija na nyima notable uangazija na maole kwezi watukufu sani nyile mahimili azali ya rotao wanadamu wao sani nyoti pia mdoka raisi sambingu fo gemade sani nyoti pia nga nyabo mbulia azali nguroto ngamonao ngamjo sosoni mwa Mwenyezi Mungu ni nyoti pia ekasambi hafu yabo ngamjo huzisiwa nyondo mdobanu nyoti pia ranyima mufti ranyima ulama bazirafili raisi sambingu ulwa yafe isamfu shahe banu bakakaburi gedaini wazungu basi watu wazunguliano njo mijini no pishweze mbwiziwe hila na waba efundi akafundi wa dini Faransa shanga mjo wao mdu kafundi Faransa yoti logo nyango nguso hula daino wazungu basi Dr Salami nafe mwananya Desire nafe fundi raisi Sambi nafe basi rafili katina haja Dr. Abdulage kwasira chafi wamrati aparorongo uskuti bamna morso ato amna morso shaba sange dainezi adiwas ngamonao abonge zino wenjo kanza wambira shanga mmonao wandu pia wandu ahimili azali ya rotenti na mdo warambu wandu ahimili azali tu waudaona ebana ngamonao wandu wahimili azali wa rotenti inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sawanu wana mdu warambu wando emadui watu wao yauka nyoti wandu wahimili azali ya rote sambi shawa joma yauka na bomze ziadi ngosi basi rafili toy tiwa ya bwa ya pia wahimilia wandu wanonge wadunga na wamba bomze kairufu ngwe mze ola bala bangi ndio alihaji toy dungo ni alihaji toy amona na maone ro bwa tukufu sawa upi sawa daone majeshi wao na nyaswa hivi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kainuti ya Kiislamu ni ulona mru ngabo mji ambao Chanteloup Levin ni ulona mru iho hawe ni ulona ndazi wandu walumda ni iho omji ni iho basina tumbili kabaja katamba mwenje ni ulona mru ndae ekakaja para na dread ya mtu ndangaleke kaja fahajoto kenge namba bateri kenge namba la glace kenge namba hindu ya joya wa beshe bati ono video tsa ino banu bwa tukufu na mwishie ezabo banu. C'est la canicule, ça fait 48 heures qu'on n'a pas d'électricité et personne en France n'est au courant de ce qui se passe ici. On n'a pas à manger. Chez moi à la maison, tout est électrique. Tu fais comment? Dans une ville en France, en pleine canicule, on n'a pas d'électricité, sans moyen d'électricité. C'est la merde. Il n'y a personne qui est content. Plus de lampadaires, on était dans le noir. On est limite coupé du monde. Les quartiers populaires sont plus impactés que d'autres villes. On descend dans nos voitures, on allume la clim, on branche nos téléphones, on se croirait dans une série. C'est impossible. La canicule qui frappe la France révèle également des inégalités dans les quartiers populaires. À Chanteloup-les-Vignes, dans les Yvelines, les habitants du quartier de la Nouée sont... The Bluetooth device is connected successfully. Seconde. Jawishi naro eni ulona mru kama ila ni hunu ya bezea ya mjulenda ziba kezisi nyango
la canicule, ça fait 48 heures qu'on n'a pas d'électricité et personne en France ne comprend ce qui se passe ici. On n'a pas à manger. Chez moi, à la maison, Il fait 39 degrés, c'est la canicule, ça fait 48 heures qu'on n'a pas d'électricité et personne en France n'est au courant de ce qui se passe ici. on n'a pas à manger. Chez moi, à la maison, tout est électrique. Il fait comment? Dans une ville en France, en pleine canicule, on n'a pas d'électricité, c'est vraiment une dinguerie. C'est la merde. Il n'y a personne qui est content, plus de lampadaires. Il fait 39 degrés, c'est la canicule, ça fait 48 heures qu'on n'a pas d'électricité et personne en France n'est au courant de ce qui se passe ici. On n'a pas à manger. Chez moi, à la maison, tout est électrique. Il fait comment? Dans une ville en France, en pleine canicule, on n'a pas d'électricité, c'est vraiment une dinguerie. C'est la merde. Il n'y a personne qui est content, plus de lampadaires, on était dans le noir, on est limite coupé du monde. Les quartiers populaires sont plus impactés que d'autres villes. On descend dans nos voitures, on allume la clim, on branche nos téléphones, on se croirait dans une série. C'est impossible. La canicule qui frappe la France révèle également des inégalités dans les quartiers populaires. À Chanteloup-les-Vignes, dans les Yvelines, les habitants du quartier de la Nouée sont privés d'électricité depuis plus de 48 heures. En cause, une panne des câbles souterrains endommagés par les fortes chaleurs. C'est plus de 27 000 foyers dans le département qui sont endommagés par cette panne d'électricité. On doit prendre notre douche dans le noir, faire nos flashs, soit on doit mettre une bougie. Les personnes âgées qui sont là, il n'y a personne pour s'occuper d'eux. Nous sommes assis depuis 9 heures. Tu ne peux pas vivre dans la maison. La nuit, j'arrive même pas à dormir. On est vraiment laissé à l'abandon. On n'a même pas de commerce. Tout est fermé, même le Aldi. T'as vu la température qu'il fait dans la boutique? On a dû jeter sandwich, crudité thon, crudité poulet. Ce matin, on a fait du pain jusqu'à 10h30, 11h, un truc comme ça. D'habitude, c'est jusqu'à quelle heure? Bah, c'est toute la journée. Hein. Pareil, les chambres de fermentation où on stocke les baguettes, plus de façonneuse, plus de four pour cuire le pain. La salade, bah, elle est cuite. Hein. Là, le tomate, on va virer aussi. Le thon, on va virer. Je travaille dans un collège, il y avait les épreuves du brevet. Il n'y avait pas de clim, il fait chaud, c'est ingérable. Hier, ils voulaient réviser, les ordinateurs, ils ne fonctionnent pas, ils sont dans le noir, là, ils ne peuvent pas réviser leurs cours, etc. pour passer le brevet aujourd'hui. Faites des courses, tout part à la poubelle du jour au lendemain. C'est très grave. J'ai dû venir là pour aider ma soeur. Le téléphone, elle doit le charger dans la voiture. À Chanteloup, on souffre. À André, ils leur ont mis plus rapidement. Ça laisse à désirer et ça laisse à se poser des questions. Nous, on est laissés limite à l'abandon et dans les villes d'à côté, ils ont du réseau, ils ont de l'électricité, ils ont tout. Le ventilo, là, il marche pas. Là, on est dans la souffrance. Il faut acheter encore, il faut jeter de l'argent alors qu'on n'a déjà pas d'argent. C'est compliqué. Chez nous, c'est impossible de dormir. Je transpire. Si frères sont dans la chambre d'à côté, ils crient. Comment tu veux qu'on s'en sorte? On attend beaucoup franchement de l'État qui nous vienne en aide au plus vite. Aujourd'hui, on met en place pas mal de dispositifs, que ce soit à la mairie ou même l'espace Borloo, c'est des espaces fraîcheurs pour recharger leur téléphone, en tout cas tout ce qui est électrique. On essaie de stocker en tout cas un maximum d'eau parce qu'il faut savoir que dans les villes voisines aujourd'hui, ils font face à littéralement en fait une coupure d'eau générale parce que l'eau n'est plus potable en fait, parce que ça marche aussi avec l'électricité. Aujourd'hui, on nous donne une estimation d'à peu près 1 à 2 semaines pour pouvoir établir l'électricité dans la commune de manière régulière. Il faut se serrer les coudes. On espère, on prie Dieu tous les jours pour que ça se passe vite et que cet épisode se termine le plus vite. Amungi yabo aina mru boko aina mru okonge na mru omjini hunu au mrani hunu na bezia mtapilie banga monao 9 degrés, c'est la canicule, ça fait 48 heures qu'on n'a pas d'électricité et personne en France n'est au courant de ce qui se passe ici. On n'a pas à manger. Chez moi, à la maison, tout est électrique. Il fait comment? eni ulona battery aumba hinru ya ukaisailie wandu wana wabonga bo maji ya lazimia baliwa haukanga bo mahalani haju wakwe maji uheya ha electricity katuja uheya wandu wasailie ngamushia ukambeza telefoni ketuna mdia charge abonga burugo zinji swafi kaula zimu ngezi mgia hozono wandu wanu ri fanye haina nongo bikaya wandu wajushinda wasaidie auka hakika keziti nyangu sikawona mna video toi wa mru doktori enda ya hiba ma diploma ntweshele ya ola mvulana ola mru ya jambele dingonge linrao basi na mwene izo doktori ya jwa yafanya ntwa minekezi ntidizo wanwa hizo diploma ngamona kemdo ede ngusomo asomo banu boko tilo uroswale bingo amlazabo ti hajwabo jwamraria o anawasambi tawanu na wajuhe warenti watodore ngonda watu arumazisi mana aruma misihiri na mbango mbodunwa na wajuhe watahe wandu waila wararu wambe enamna mzeo la joro habala watawati wabezungusiwa na mahiti mana hindini
bezedi wa izonga rizombao wanu Mwenyezi Mungu usaidia mtu ufanywe za lazima. Mwenyezi Mungu yo usaidia mtu ufanywe za ngobokodo za lazima. Wanu mda mwishie mzade weizo ya kauzamba mbabi hao shele zawe tifari ba milioni twanza na benongo za usuru. Par rapport mes propos procureur général ya hamba ani hamba wandu waka balamuha balamuha mtsanishia pejorafido hamba donc il a fallu m'y intéresser parce que Gimi personnellement même je m'accamina bi blasé parce que moi l'expression sonima procureur Hafidh je suis blasé haluha ya kikomori blasé Tionozinji na même hamdo kame tikamazani wa juge Hafidh il doit le bureau ha herkatiri hadisi no zato personnel etc. Sha simono wakati harake hafanya rongo zani de seve rono zani de seve rono ti tanabekaya mwanadamu ha yango za mhunda eza nezgunashira mina juge Hafidh wakati kana mjara ya dossier na bali anaenda na yaro le devant le tribunal de commerce juge Hafidh sultani para au kabine hafi hanabaka dossier yinu tutamtopariyo na tutaparishia na honi unu simangalata njambembea yabo heureusement ka balumi ma client hango kayabo wanaume waili wakayabo ils sont greffiers simangalata njambembea kaya si je sais c'est pas de moyen rene et oui harene donc là ça correspond à la habala ka eniga mrondo yeminga de la haba de fila kaulasi yeminga mrondo sanabayo kaya mwanadamu woi ukao kirasita ngina sambi mwazao inuramba ukibri yabo harenge kibri hateles voilà ani ban minga mzira kwa ngoza kimungu za ngoza hunda procureur Hafidh amsele ngoza kimungu kaya mwanadamu woi ha takabari hatu kaendea zingaro ngutiri wa mie kasi dans la malheureuse normal comportement hali randiamo titindi na ngaba tuto shahidi kaya mimru akautwani hendo biro Hafidh le katri hadisi mama ste wakati watu hazir shara boskuyo titindi complètement wala njadaza eba confrère wangu pia tunalenga témoin parce que tu courir na mbeshe ya kopi njavira lingo linafanya unafiki shati mwadishia mini au ministère le code des affaires judiciaires ni mwambie zeno za chini ukaya le fait ya ukani enrôler dossier devant le tribunal de commerce juge de tribunal de commerce ya sumutani paro cabinet ha inena mbia ukaya mtutani paroishia mtutani paro yo le dossier no ba si paro waje uniyo njamsaza mwambio njasaza simwambie tena kesho hakuti mwatiandishi malheureusement kabati mreagisse kabati institution natuandishia naturelle wanwandware mwanazo wa Komori voilà et la chambre de commerce de l'organisation patronale waudware ngalaila afanya hazida ona au présidence bien tondishia kabati mreagisse donc les madame encore minga mwokaya je suis aussi autant d'habitants blazo sur mon comportement ya procureur Hafidh autant d'ami étonné les réactions à wana jamulengo parce que Hafidh witafanya kazi ya remonte ya jamu leo ya le procureur il évolue har mwa bibi kwa shikomori et ya par mziyano et ya par mbati jaungu pourquoi leo mjo mchafilishe katina baki katina jao ya mwazo nafanya nini parce que mimi ndio hangu amiti la conscience tranquille ukaya usukafanya de la page sur l'imam tifanya zone zimifanya hakika tandishia za institution kama timu réagisse alors pourquoi le homme yo amade Laila etahabuna zanongo kabati réagisse mais c'est conforme à ce qu'il a toujours eu jusqu'à maintenant kabati de paromzia amjurabia wana huwa mmoja alimkuba usukanda naona Hafidh abonga mo bureau en présidence. Allez, c'était en quelle année je sais plus bon avant 2006 en tout cas hamshia bureau hangu sujola lobi hajaku de lezokaya
ngavo rumeurs zikureo derrière lui ukaya ha instaure ngoma hizo wavo amwaviza za ndrabo nguza wavaiza wano traffic ya wavaiza wano na Faransa na bala ingujo eleleze ilia jihanie c'est son droit akazwa nabo ngodabi miti juge bitfa mimi raia mimi ndo hama biro serikali ndio kwanza kunaelezo alwaidara ya rais Zalim président de la République et donc les réseaux tikanti polima kali meshili adeleza ukaya akazwa ndrabo kabla bahiza watu utaondoa wanazi la sud naam endelea donc kulelezo ukaya apashi abakahondo msomo formation ikundabonze ndi haifanya halafu baada formation hiyo halawa major wa promotion hahi hizo ndio anabi iwaro wa major wa promotion hahi mafundi akawa kwa msomesa wajua ni nono hata wamozi sa ekadwanzo wa yike hawa mbiokaza no kadoniza hao bili ngamonzo nike fursa yakani sono mwana ama wanzo formation ino dikoni hono ndo facilite et arriver à Yachou. Et cadeau à Billy, dans mwanzo nike sécurité sociale à vie. Le joie et la salle de Kamade, une jeune qui soit une France en Belgique, je ne sais plus, je suis allé à l'eau et si à comme ami. Donc, ça n'a bien un la zombie. Si tu as la taille, comment la yé et Katsuni joie. Au Janini, et un ami au Kaya. À major promotion. ya likoli Faransa wa tuka Europe ni kwa kado zikatozo mbili abote lokaka katsuri jua kamimi biti ya Faransa chapa ushano wa mali zoka ya likoli ndo nikamru kado ya ka de facilitando enji ya fatura sécurité sociale donc abote lokaya kwa madamu wewe bano haja ngorogozo mbe atsokumjua abo mimi njambo kwa lawline chadaza chatifanya ile hali chibula kwa nduza ngombe ela kaya maskini wabaje maskini uhadazi watoto kama dalwa tilio wabaje maskini hadalwa watoto kaya hadalwa ndeni no mutuzo ngumdamu abutsa makabo je suis très intéressé les formations yo ya kwa ni kaza coordonner ngamjo ikanda ikasina na mida mloto moya turaja kujojibio ate sécurité sociale yo tu n'intéresse la wana bana chateli wakaya bana ani tout de suite et babila une songeza si on okaya zila kaujaji hani bana on est coupable de quelque chose tu viens pas te disculper par des mensonges kazi la hajaji hani sila no kwa sasa kansi asisizaji rote na kaujanju okaya ila hadisi ya ukaya hafanya akawahiza wanu nifanya akawambia wanu kongo wahizo enda Belgique wanafanya msomo na haruma hadisiyo hahidi ntuzi hakikisha shalizo na kawishi ya l'époque par rapport mais hospitalier wanu kakamukata jubiro hangu wana mjana kukutakata ama ayayayaya ulaha rengeze haimi et caché ya DG Douane à l'époque qui était Raoul de la Paix et bah nous l'yogo voilà eba nule watu wanungwa shangayo za hindi eba nule wa jafilisha o PG hanga PG asisi mais amafizo ya évoluer ama système et yamziano encore pire et plus récent pendant que je fido qui est président du commerce tu parles non endelea non sabakaya babe system yo de yoza wantu halafu ujaba hano ngoja hafilishao wabe peja sisi peja ja mimi amtomba kaza za nyumbani zozo quelque chose qui date de peja au procureur général hein si parani madame na waili wa banque différent au cas où les banques zozo mbili wakawa wali constituer un dossier à la fin par hasard mzimani para dans la semaine et hadisina ila huyo yamwana bia winti bano mettre lazima uliona ni parce que vita na habitude que kasi ni kwa dossier une institution surtout mais on fait un retour ça mena namna elewe dossier ça piste de résolution et litige namna ni wona wakubali au haraisha bi wao ni sawa namna ndio donc on est convoqué au ndena à revoyer et solutionner proposer parce que wanikiwa
solution ndo China zisa ya solution ndio ni kando gouvernement wa banki bana tiona na president du tribunal alafu reka anambia kaga usifanye namna hiyo la tu te trompes dans le namna kazi mimi tiatu kana shikomo ukaya waona na jilisi ni au on discute des dossiers haba sijao Chabala, c'est pas comme ça. Alors, nous découvrons longo, nous découvrons kaya gabo mkonzi wa kirasmi ufanyao au ministère des finances. Uchanganyao ze bank le ministère des finances. Mkonzi wa kaonana anakoza kakawa souvent anamusiwa na periodicité hawa kuonana. Hama réunion hebdomadaire voilà. Oui, voilà, ma réunion hebdomadaire. À la fois, parce que quand on parle de la vie, wala waili hana munga ni m'interroger. Nijue, ibanu wana naji. Ibanu zizi jaji hata président du tribunal de commerce, le toi conseil Enika Banque. C'est là que j'apprends, avec stupéfaction, qu'avant mon anoula, le président du tribunal de commerce, il est placé à si vous réservez ibanu mchoka tiarma ikao ya waru watimu kume nola intéressé kabati mzima ushindu hata na bahukaya imruika lazima yakeva pourquoi parce que windi mru le chargé ya résolver ces litiges za hatu ni ma client wa hatu c'est banque mais litiges za hatu entre nous parce que les banques peuvent avoir des conflits entre elles et oui ça m'est déjà arrivé de défendre une banque contre une autre Gevanu yemru ou la magistrat ou le chargé il y a les compétences il y a réservé ces litiges ils vont dire qu'est-ce que nous avons hanije hata dominika les conseils donc kavanu on va étonner au kaya procureur général a du comportement na kana banoko kada shaninga ni étonner vangu ni zemara wambao Ponga maraya kwa kwa tuzijua shanambo pour les madamana warati ngo za agenda taza wasulia ka président du tribunal de commerce il y a le siège à une réunion de concertation entre les banques et le ministère des finances Unga minafuvuna kanzani lejeze do wakati wa heze vote za chambre de commerce yade yaka president yaka hendesa ze vote za chambre de commerce zile wakati za kanamla hata momo yaka ushindana daina Shamsuddin Nasibu na Wanrajina uja haka wede raisi yaka hendesa sheka yoishusha heze vote ataidi yaka uzito Madame Kaka, aka président concernant les problèmes fonciers avec l'État, des choses comme ça. Ça y est, il y a encore plus flagrant. Comment le ministère des Finances au niveau, c'est pas normal. Le président de commerce, il y a quelqu'un qui a des nouveaux âges. Alors, il faut qu'on faire des démarches dans le monde, où tu as conseillé. Inuti ya le shambwani na mwana wenti ya komorini inde mani ya watomba mru ya shinda ya mbiyala ila wasedi Hasani na Farida Mwalimu ejeje shie msimba gampare mahakama ushefahamu gampare mahakama dayabi mahakama malipo zemu wanini waone wadoni wone mahakama dayabi kwa jambo ndio kana mahakama procès maindede nganga mahakama komoto wa finance ne jauja finance dai nisabeni mana jojo kana banki nwe de domana wa heze banki za Komori ajoke emeki hibi dhahabu ya wandu wao ya bobasi wake kwa kumula wake kwa sezise Farida Mwalimu ajua yo kana wede arenge dhahabu enda hulo abe renga hiyo laila enda hula wende wa huzei ubale mapesa Jombe na mcherendera hule ndo achiba umndege mapesa shabanga manzo owenye dhahabu bayo ndiyo ameda bilatu ifu wa aruge na doktora daina sidi shukurani tucho wonge na injini wo bahe ajiwambe ukana wango amagizi janku ngebanga manzo wenyi wabala dhahabu wa jomnika ni moroni omeki waliva mmashishie basi wanuti wando wakaukopa wamenda mdini kemkoinu wakaye tojukai to lankame shainu dhahabu kana mdishishie banu mkwe mapesa ngajora ligari mnomdishishie ba walivi wawanika alafu dhahabu hiyo ile ngwa tabasa laila ende harenga wa hama chumba arenge dhahabu yedeza sha
hende hawo nubabi sama bomba jani zo yao hambana mpare wandu ajwa neketa habu wande wa undu ila sinema e Farida Mwalimu katujua enda ya shangu doja yoto wa bursu mudo to wambe mudo fanya ngwa madizo kabati mdo mwambi alafu majindo wanajada banga kasina mahakama minga fanya confiance mahakama aja uja e wando tufanya mahakama tayo we mdo mahakama da ilamba wa shahidi min ahli wa imatrafutum wa Muhammad Zain rahmatullahi alayhi wa yazala ni mdo mtukufu de maana subiti ambeze ngozina wa imana mshi yazala ni mdo mtukufu Muhammad Zain rahmatullahi alayhi ezi muna mrehemu ya mufirli soi asubuta zamba kabati mwana mshi asubuti ya ambeze ngozina ba na yonyoti pia muishi ya dhahabu ya hiba kabati mzima ulo duniani tivala tim rumme tim rumshe tim dzaze tim baba timanyanya ya paro jahaneze ngozina bana kweli wandu watu daza tide majindu ya lone dhahabu mekiba wenda bakana banu msisita tike banu ngozina kweli ena mwede mwahanebo nambaleze profu mwede mwahani shango ambao kasima exija ya bongo joni kwa dhahabu ya rali 10 utanga bonge nto darenge dhahabu nto rengera li nane wewe emavoka warengwa ezebiye hazizantu zotipi anto kwera likume alafozera likume hizo yede valeur ya dhahabu yao ngeke kama zona ule dhahabu yangu Dubai yabonga mjoto wezera linne ne de biye zera lindaru de l'hotel zera kamtona kabo abafasirabo izo pia kabo majindu ya twanza ile wewe wandu kwa kanari wangu amexija lebe la sidi shukrani za weni na metabdilatifu na bwana hii kwa tushindo ile wewe kana kama uniko dhahabu ya lijana alafu kwa tunabiye ukanane de na renge zera lijana wizo dhahabu hii atina shundo hula hata ipina basi ezabili ni wengezera lijana ni libe biye ni libe l'hotel ni de na fanye ezelera mwatambisha hizo tipi kabati dabali lo mekia moroni ushindo ile wezo ngo hizo abaseli hadi haone wakati yo aliwo mdeka ministry na tijindini mwazi waneze ngo sangizo mahakama ezo ngo mahakama kairiwe mwana shiwa udugo jamani ambe majaya no ulaba rana wano ngo mahakama bwa baseli hadi mahakama yalo dabi komo wando hafa wona ndazibiza fanywa hapo dobia juli wa wandu kamtuwa na rumazati wanisona radio France mkama namba popote chakapatu ko waneze ngo ziri Chabana we mna msheje vie pia niwe pia shenge nyitiwa timjoana ingenyo ndo mdola valori banu institut ya hatu inunge po ke ploche wasi wa moroni okay mekia moroni kweli ibulia wandu acha wahibita habo ulo ya bo moroni hibi wa moroni bwa baseli hadi po Farida Mwali wanwa moroni amadani banu basi mtonjia ni yambi na rohombi basi wallahi bila ikabati mwana mmeona mwana nya ulo ya beta chao au mwana nya hibi wa ya beta bari au mwana nya tolo hazini ya beti chao kabati mbamndu ulo duniani uono mwana nya aundwani baya baadie seta halili basi wala wavaze kadune zenyi kumbi zake nafiki shakabati mwana nya mndu kozi mwana nya wati islamu nyima kafiri au kala yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi ngon zifatila tena zirupia zitambali abantu mndu ya mangufo shabona ona owandu walo chantulu naone video iloka washile obo walona mwenje na ndina zwandu atambi haonge juzo watu namba mwenje watu namba ngo wallahi bila ngugu twasikini kabati mwanadamu hozoni mwanadamu wanu wentinu inde bana tukubona sambe bana sambe na usikwa jojo kutoba tikawombelwa adu kamratiba mtume kataje twaida ndaru mwambwana nge dumwa basi kufanya ngo mtu mnafiki ukana kama tu sambe zerabu la dotire mafoto ona sambe urongo sambe chao sambi kata fungula li azali ya kabati mruwa ni ilo sambi ya ukweli amonge abo nyi wandu mtu wao ngamjoko wenchi ezeni ya saha una hizo pia mimi tide na kautondoze roho nezenia wanzi yake nani ambina kena wanzi yake mnafiki na kena omro umbwa embebo yumba aina mduko jonji yao hamlazima sha mimi timna ichomba mitimna daba wa ukanani ile ukondo wanu wafanya complot wala wao ni uwe kwa jajeleza ikiwa mngamjo wa rehemu abigabo sukwa maudu nabo tsina ujawa miche amjoja wanda mina ndu watsan wajoja wa confirme ezeno wazajiri hizo wambe wandu wazifanya wala wawa ni weni femdo sichwa da mina shirafi kema udu njaunda maelezo ngamjofanya direct ban ngabajo ukawa wandu watemwanye wandu wazishia ezeno wazajiri ngabajo chandu wanu wazitemwanya ukawa bwahirishia kweli dakata na kata amonge hapo ni maopoza mboha voti muulo wa mfungwa kamtina tabango muifanyao shamtoda zabasi ngani bantu bamtuona mwende conference iti na azalio continue wasa wapula na mwende mafanye bujili yo shamtinje bonze na mfanye msirini ya ashati msiri ulo moroni
shamtifanye salini shamtede chao hata wana hanyuma za kwa tatu mwishidia na madam na mwishidia wazadi nunti ya wandu wikaya wallahi bila yentinge rumanu wandu wenza shonga o wanzo iwanilie kairiba yentinge rumanu ni wenefu wana haramu o wambangwa iwanili yao kairiba yabatinjia ndo tinjia na iba kushindo yabutinjia ndo kwezi alafu nyima notablo wa ngazi jane maulama andu ima sambi afe kapati meli kapati amvi yorendo mationi marehemu raisi mzamani kartwendo maonda wina skina ngemi mwana sambi ngaminzu wana haramu wa waje tijo wafuma pia uni wataru majazi ya uni bombard aina mdajo magu jo itima amma baha osambi shandu pia wadele maka wakibu mduka sujua dazipi ezenti pia aina wandu wahibiwa mdu aukasambiwa lafa kudwa wandu watu hiba mdu aji au msisetaji ndo ajo waelekana ekeba nazile rakata kamja toa sambi bainga mdu fa pia kamjo kajao iyo dia lazima kamja lazima mwedeba wandu akatimi aba mimi na shonga abangu Allah bila katwa mimi na shonga zergoliza mazi toda zana shili ya mzaza hangu na abantu na ruwa chana benga manzo ndo ili ya wandu au narifanye ja ewa he emergency narifanye je mndu yambia mndu mayoka yambia mndu mshe gojua mbebe yangu akatajiri hata andra hawa ha immeuble yakana 500 étages ambe goju mimi baba yangu akana ngamia ikande soif iwaswili 500 mètres ambe cha amba 500 mètres ha iyo ipashiaje ngamia ilona 500 mètres iyo ipashiaje hamba mino we yaru etage ya 500 mètres ya mbaba ha hoti ndo uyipashia yo ge aruma immeuble ya awla wala quwwata illa billah kabati mwanadamu wono barongo abange ezendo latizo ndo jwamu amjokana kabati shuli jopulwa na wakeza ala majo joka ufango jofa bainge ukumbi upulwa ndo ngofanywa omdo wa jahannama ujoka uhuzeze biabu jahali ngamjoko wako mrongo ajohenda au kemi muna batokele ko podas rodo juju sano juwa bane majifiro po fijo nkomolito mdika boti wa bwa hibila chaika jiwelo kana halafu abo waona zero oma lahoni nanzo mda tonikiwa zizili ende aruma mba controli kajaenda ngujofa bala ya jabe lezima jana maili ya jabe kumfanyo visit na wala joka hamni kazi zili zizile inafanya visiti wajomne gilijata msinde wahe ya febala ya fariki aina mda chuambe indele fumvula hema na kaweta lindele fumvula jao ento ashenda gato fanya jao minga mjo fanya jao engo tacheni bojimba inu peuple ya bel kamba dingo zamba ni mjoba hangu abi wallahi Allah inu peuple ya bel kamba dingo inu towani kaburuku tsubas aina mwa hatu wavurizi za boti aya sawa do chusano chuamba onjibala olako azimezi harenu ola azimemba mtandio ole zenkabazila zihibi ola tinwamba credit ola enda kopwe mapesa ola zigiza mtango hula chawe kenda duwaru mashuhudi ngehama twambeni ulo na mndu mzazi ya umwana mshwa ya mndu mshahi ulo mmani na tsoju amabe kana tiwa bazizira risizo yabo basiyelera ilangu joye ukhaya baina bala anezereglezija anishi unotisheni wabanu ele baba emato ilinga linro olino anezenyile tile matanzani tempa midini bano ata sheko mabakana kabuzizira risizo ya Carlo wisi bainge umwambia afanye ya himi haruma zile megoshenda na shenda au supermarché au yende berbesa au yende Chateau Rouge mujo zunguse e Paris no hemitu au tota na mitandio na manerika eka kutina abongo jola labo bele bamaji yawo tshiro swadi kapkoti alkawendra Yawo tija ukwezi watukufu
tija ebanga tchendi bona eti amnabeka eke abutsinja na ikozi sha karibonao wanu Mwenyezi Mungu yakanza ya waroti atoangamiza pia fraction de seconde wando wakana na marais wakana majeshi na hizo pia mon anigabo doktori yanji yaho salini akawusomesa wangu bese wengaja ko murajo ambena mdai doktori yanji ya salini balangu somesa na zweni aundungu wao mfukara amba ewanunga nyimfukare ja ashabul kahfi akamna shoni wala amba masimfukare ewanane de mbwa defundi sabwatu wathaminhum kalbuhum amba wahewa sayamba wana nakatina jani msomesa unimsodo na mpundra jai mabali wanu emanya nyondo emanzani wa impunda ilando alafu watoka mnashoni balamba ashe banu yoke ija ekaweti do someso alikamjajere wa rais mwema engemka wema amusosu alatima ya amazomdiani ke sababu ndaru zanda ziko utongeza ndola imenye ewantu ndawa byo kutongeza ndola imenye amazomnabiye ewantu kutongeza ndola imenye yalla amushilioni watukufu ewantu watongeza uzendolo malaho nizo menye hadazi wandu walo ajali mwezi ndola sinu umenye ha wandu indi banga mwidaro mweze shuhudi eshiranga nyawo zendola hindi namdambi enda zibe shiranga nyawo zendola ni wadzadze eshamwafilishani lezenyi kumbi shaka mtina haja na mwana na dola wandu kwa tujibu nuko za mdadizo wa komoro kwanza wazijibu waje wazijibu eshiro 1000 dola bwa tukufu abanga mnishilia wabanu mbole wani taone denalani eshilo ajali mweze ndola amando ngamnishia kamtunishia kwezi shile banoko mwa mwandu za mradi otoka ama wafu kwa sisi wandugu za mradi otoka ama wafu bam ula unafiki na wala shetani do usaidi yo mrumshe haina usiku mutwenda ukumbini hata jori joda honya todo ambare jeireo wala shetani do wasaidi yo shahin mzadze wazakweli amba wakarna fi buyutikunna wala tabarrujna tabarrujal jahiliya mrumshe mwema do kwanza kento da hon eshiranganya weze ndola na muishie kwezi ni wadzadze sino mwanangu jenda bali wana mabuhu wa ile yaje ne mnapuseti ya jado sekulu azindu na ina ujobironzi ya nino ya udembazi wa yanike mwana eshiranganya ondola mzazi yatushinda alele mwanahe mwanamshe yode ya mwando eyabili deke mwanamshenge na mwanyanya haumanzani wahe ulo jalouse eyararu
lekange na mzate au mbaba au mrumme boko il s'en fout na haina namna tojibalia iyo de iranganya wendola shamrum she yazalwa na nyi wanaume kama mdo matsahe dola mwishi ya mzate kesongo pia au mone mzate ya domine mbaba 100% shaka tuni kese fikira nje masaha mbaba yao ni akawa imba mrulo bana ya wena mjokana mzate ola hata we mrumengu jwanza ya usasani badeka mrumshe ya lolwa ni jindu jilevi bwizi daba alafu ngwanzo ya ratrape mwana sheze ndo lazimenya hawa wandu azaze watojwa ulela wandu azaze watojwa ulela ya bili wanuana washe wanzani wahe mwana mshe au wanyanyahe mwana mshe ikayao wahimilia ngwanzo wa teshalus yararu mbaba au demrumme hawe mzaze mwana haina ndo ngwanzo yafanye yatona hatambaji ya ushinamu amekana zinuka zirendwa izode ziranganya awe zendola watukufu abonge kamrugo data hendola abo amumnikoni wasu ya nyimlola onyumeni ka utrompe e direction abidi wede mduka himi atahale babo ngojo duzuha horeje na mwishiyele kalima hilo kangwanzo wende bahan huono kana ai banti trompe ai bane mduti doi mduka himi hata wenda hule babo mreje ngojo duzuha mduto bezelera ila wi kaulo la mrumshe kajambie za kwela utahunduke hamili au tini amba nabii ula takwa jorede sina yamo tukao hima jo ashoy wote ndese ndusida bezara ka utawe mnamba sheka udasa uzaya wana wararu kutuchwa hondo bi kutuchwa kutuka ufahara na duti na isuzo tipia na shetani na maendeni abo ilo zamachu abo nganzawe ke usaura muwa ata uje mtumshe mimi tele mimi chao ahandi sisa zibutala uramu bezara kelera ila wabe kana no namche sha utibaki ngejo kantiro ngamjomba chao kentiba la tauni so sumu au kentiba la so za ashe ezi uti parone ngena mlike batabo hangu bo ngena mlike majina hangu tija ukwezi sha plusi udaza ujobaliata enda urende kamata woti dola la damina e wa enshi hata wajare mani wade wafu maume na balakati na ipa o mndum sheba ujodo la ni mndum undo mndum mekati mrumme mrumme unduzi landa bodrufu hadungu ilamba mahari wa mnika wanzo irenge endeza ekaru da dubia ilamba mahari wa mnika airenge tena endeza ai bantu babo wanasho hatuna wazatatu wenji wangamiziwa ni mafahavalu wabehema hari warudiwa yarenge wende sawa ana haramu wenzi wanangananga sha na mstahamili babo mlawa mdende sema bwana sho hatu wazaza hatu bangabo watukufu wado banu ezo ngozozi wa hundu warengesha hau pia warumili yondo umahao wano mahao warenge wa wende sawa sha Mwenyezi Mungu kuchomnikaniziro aji yambadilie ni bwa tukufu onge mtilo kana hamu ne shahenda ba Mwenyezi Mungu kuchomnikaniziro aji Mwenyezi Mungu tumhifadhini yarini keza khair na wake fundi au wake kadri au wake mndu arumo mji mtukufu wa Moroni yende yarongoze Farida Mwalimu na Nazira na Laila no wandu walo imekia Moroni muhozwane mzazi ya hanyu ba mamba unsuru akhaka dhaliman au madlum kemdadalo la mndumshe au nduka tujo upamba ubu au ndunge na hanywa au ndunge na jendo au ndungu wanzu ya komande au ndunge mtabasamu na ujewi utibakiwa bekana banura hai endrarune twashenda ke jaja bezara kawambe ukana ai yaza lo afanya mahamengo mine daena mzaza au mahamengo mira daena mzaza kashinda mdela milo tukomlela tawe mnamba tika ujawilele ndura kabidi ambe mjem lele wana alafu ujo unde katina ya sijua au katina pia wo mzaza ifo mana jopi ifo mana ya jofu ya jofu sema kuzo tipe kakatafanya abo mzatede alela nayi sheba zanduko izunge bidio sema na ngode yalo abo na sipomoto ya komande basi katina tamara joifan wo mana ndio kati upasi ti ufu ati unaweza jao ndula taweleza babu wangu joke chala arudinge na macha wa maziro na jendo na komandi na katakata
shabo watate wala unja shonga basa shabo ranto la usigara zi telefoni ai namba hilo yona Facebook ngo tungo ikomande ai namba ngo yona kwa tungo ndabo tsala si salam tuhum jamia nezu jorin keza khairi na riombeze diwa ni mtineni mnakasida ndabi banga si masi ubo jimba bo mvulana bo ahmada bo mama iksamu bo nama bilfaume bo ilarifu nakasida humna jimbo dobi mwanzo mshindi yengeri mlai niko za tukufu amtamani mna kasida humna jimbo mwanzo mshindi yebanga rjuo natu nga hivenza selo mzati babo wazazi wakwamba bumwambia unike chao bumwambia ufanye chao shaikaba mduka do rongoze mdu mahona mduka do roho batina idini mduto do stamili aina mdu mshemwema hadir tishia wende wono kairi